var mı? Kimde faziletiniz var? Allahu Teala afdaluhu aleyna cemi'a. Kefe. Fadlullahi Teala aleyna cemi'a. Allah Taala'nın fazileti ağır bir yüzgen eken, bir de cana ten eken. Ba'da kulli salat nahnu nad'u Allah Teala bi kavl Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Biz bardığız 5 vakit namazdan keyin Allahümme a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Mındayça aytkanda, o Allah'ım seni zikir kılууга, sağa şükür kılууga maga jardam ber dep dua kılат. Bu duanın manisi uşul. İzen men sa'adaka ente sa'adta nefsika em Allah Teala huvellezî sa'adaka. Mındayça aytkanda, uşul jerge gelişibizge, ibadat kılışыбызга kim jardam berdi? Je özübüz kılaldıkpı deyt. El-emru thani nahnu daimen nekul la havle ve la kuvvete illa billah. Ay la tahavvula anil ma'siyeh ve la kuvvete ila fi'li ta'ati illa bi iradetin min Allah azze ve celle, bi tevfiqin min Allah azze ve celle. Ошондо биз айтабыз, la havle ve la kuvvete. Hiç bir özgörü, akval özgörüsü, jana hiç bir güç yok. Bir gana Allah Taala'nın güç kudretinin negizinde hiç bir güç kudret yok bolot. Ошондо biz günölөрдөн бул жака акыбалыбызды өзгөртүүбүз, же болбосо ибадат кылышыбыз некен акелер bir gana Allah Taala'nın kudretine tanık bolot. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşunu tutup algan, ey жүрөктөрдү ары бери оодаруучу жараткан, менин жүрөгүмү sabbit qalbi ala dinik, senin dininde sabit kıl, bekem kıl деген. إذن هذه النصوص التي ذكرناها معناها أن الأمر لو كان بإرادتك أنت ما حدث لك توفيق من الله، لكن الأمر كله بتوفيق من الله لك لأن الله تعالى رأى في قلبك الخير ففتح لك باب الخير. Андай болса, урматтуу мусулман бир туугандар, биз эгер жакшы иштер кылып аткан болсок, жакшы жерлерге кадамдар таштап аткан болсок, билип койгондой, мунун баардыгынын биринчи түпкүрү бул Алла Тааланын бизге кылган жардамы, мээриминен дейт. Андан кийин дейт, ошол нерсени биздин жүрөгүбүздө бир жакшы нерсени Алла Таала көргөн үчүн ушул нерселерди кылганга бизге жеңилдик берип дейт. Мындайча айтканда, ынтылуу, ниет кылуу бизден болот. Qadam taşlagan sayın жолдун ачылуусу, жолсо ошол нерсени ачылып күчөп кетиши бул Алла Таала тарабынан ачылган эшиктердин негизинде болот. لذلك انسب الفضل في كل العبادات إلى الله لا إلى نفسك لأنك لو نسبتها إلى نفسك تكون خاسرا. Андай болсо, ар бир кылып аткан жакшы ишибизди, намазыбызды билбейм, жакшы иштердин баардыгын экен Allah Taala maga nasip kılgan üçün men oşunu kıldım dep Allah Taala'ga tanık kılışыбыз керек дейт. Эгер өзүбүзгө tanık kılgan болсок, биз ондо утулабыз дейт, утулабыз дейт. أنت بنية صادقة رآها الله في قلبك جعلك تسعى لتصل إلى بيت الله عز وجل. Андай не дейт? Бизде халис, чын жүрөктөн Allah Taala'nын үйүнө, мечитине келүүгө биз ниет койдук. Ушул жака жетишке Алла Таала мүмкүнчүлүк берди дейт. غيرك في نفس اللحظة في مكان آخر يعصي الله عز وجل. Ошол эле учурда ушул жарыяны бизден башка канча адам көргөн болушу мүмкүн, бирок ошолор ушул учурда балким күнөө кылып аткан болушу мүмкүн. من عصمك أنت من هذه المعصية؟ Ошол балким биз дагы ошолор сыяктуу күнөө кылган жерде болуп калышыбыз мүмкүн эле, бирок ким сактап калды бизди? وأخذ بيدك إلى طريق الهداية والطاعة. Ошол учурда колуңан жетелеп, жол болсо көңүлүңө салып, ушул хидаят жолуна жетелеген ким эле дейт? إنه الله عز وجل. Албетте ал Алла Таала эле дейт. لذلك تذكروا دائما سيدنا رسول الله بعد الصلاة يقول لسيدنا معاذ يا معاذ والله إني لأحبك. Андай болса Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул сөзүн эстели дейт.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Жабал деген сахабаға: "Ей Муаз, Алла куә, мен сені жақсы көремін" деп айтқан дейді. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني ساعدني وفقني خذ بيدي. Ey Муаз, мен сені жақсы көремін. Ушул нерсе осиятым оқуын ар бир намаздан кейін ушул дуаны ешқашан таштабай айтып жүру деген екен. Бұл дуа біз дағы күнді айтқандай екен: "О Аллахым, Аллахумма, о Аллахым, аинни, жардам бергин менин ибадат кылышыма, жақсы жолдо жүрүшүмө, сооп иштер кылышыма, билбейм ошол бүтүн жақсы иштерге мен кылышыма мага жардам бергин" деп дуа. رقم واحد على ذكرك. Биринчиси екен бул жерде Алла Тааланы зикир кылуу дейт. الذي يذكر الله تعالى يذكره من نفسه؟ لا، الآن هذا الحديث أفهمنا أن الله تعالى تفضل عليك بنعمة ذكره فجعلك تتذكر الله عز وجل فذكرته من خلال ربك لا من خلال نفسك. Бул жерде не дейт? Биринчи Алла Тааланы зикир кылуу, азыр Алла Тааланын канча нематын, канча сыпаттарын biz угуп эстедик. Зикир кылуу бул эстөө, ошону айтуу. А бул жерде ошончо зикирди кылууда биз ким себеп болду? Алла Таала бизди ушул зикирди, ушул жерге келишибизге себеп болгон үчүн, даа туурусу Алла Таала жардам берген үчүн, жеңил кылган үчүн биз ошону кылып отурабыз дейт. هذا الذكر ماذا يفعل في الإنسان؟ Бул зикир инсанда не пайда берет дейт? يقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم من الله. Чыныгы момундар Алла Тааланы эстегенде жүрөгү коркот, титирейт, болбосо وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Жана ошол момундарга Алла Тааланын аяттары окулган учурда алардын ыймандары толот, ашат дейт. فإذا كان قلب أحياه الله بذكره هل يتساوى مع قلب آخر يسكن فيه الشيطان؟ Bir жүрөк дейт, Алла Тааланы зикир кылган bir жүрөк, зикир кылган сайын, аят, Куран уккан сайын жүрөгүндө иман толот дейт. Ошол эле учурда жүрөгүндө шайтан жашаган, даа туурусу дайыма жаман, күнөө иштерди ойлонуп кыялланган адамдын жүрөгү менен зикир кылган жүрөгү тең болобу дейт. عندما يكون الإنسان صحيحا في بدنه وعندما يكون مريضا في بدنه اعطه طعام نفس الطعام له عندما كان صحيحا ونفس الطعام له عندما كان مريضا. عندما كان صحيحا أكل الطعام فوجد له لذة وحلاوة. عندما كان مريضا أكل الطعام فما شعر له بطعم بل ربما وجد طعمه مرا بسبب مرضه. كذلك القلب إذا مرض القلب فإنه يكون بعيدا عن الله عز وجل. İnsan deyit, ооруп жаткан учурда, жана ден соолугу чын учурда бир тамак жесе, экөөнө бирдей даам алабы дейт. Албетте бир даам албайт. Ден соолугу чын адам жакшы тамак жеп, даам сезсе, ооруп жаткан учурда ошол даамдан, ошол тамактан даам сезбей калат дейт. Ошол сыяктуу жүрөк дагы ооруп аткан болсо, жөнчүлүктө жүрөк оорубай турган учурда дейт, күнөөдөн алысыраак болуп турган учурда зикир, пикир кылса, даам алат дейт. Бирок жүрөк ооруп калган учурда зикир кылса да кээден экен даам сезбей калат дейт. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للذي يذكر الله تعالى وللذي يغفل عن الله تعالى فيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам зикир кылган менен зикир кылбаган ушинтип салыштырат дейт. Алла Тааланы зикир кылган менен зикир кылбаган өлүк менен тириктин сыпатындай болот дейт. هل يستوي الحي والميت؟ Өлгөн адам менен тирүү адам тең деп айта алабызбы? الحي يريد أن يشرب بيده مباشرة، يريد أن يقوم يتحرك، يريد أن يلبس، يصنع كل شيء لنفسه، لكن الميت سبحان الله حتى الثوب لا يستطيع أن يجرد نفسه منه.
الغسل لا يستطيع أن يغسل نفسه، الكفن لا يستطيع أن يكفن نفسه، الدفن لا يستطيع أن يدفن نفسه، فصار عاجزا عن كل شيء. كذلك الغافل عن ربه في الحقيقة عاجز عن كل شيء. Тирүү адам өзү суу ичип, өзү кийинип, өзүнүн муктаждыгын өзү өткөрө берет дейт. А бирок өлүк адам өзүнүн денесин дагы жаба албайт, ошол учурда өзүнүн денесин да жууа албай калат дейт. Ошол сыяктуу Алла Тааладан капилетте калган, кафилде калган адам бул өлгөн адам сыяктуу, лекен эч бир муктаждыгын, эч бир ишин өзү бүтүрө албай калат дейт. من منكم يحب أن تكون حياته مطمئنة هادئة. Kim arаңардан дейт, арабыздан кимибиз жашообуз бактылуу болушун, жоксо бактылуу өмүр сүрүштү каалайбыз дейт. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шунтип айтат дейт. Инсандын жашоосу туруктуу болбойт дейт. Анын жүрөгү туруктуу болмоюнча дейт. Мындайча айтканда, урматтуу момун мусулман агалар, биздин жүрөктө кээде туруктуулук керек. Мындайча айтканда, бир күнөө чыкканда же бир нерсе болгондо 5 убакыт намаз окуп баштады, башка сабактар келип баштады. Алдынан бир күнөө же бир иш чыкканда адам өзүн түздөй алыш керек. Кой, мен кече намазын баштадым, бүгүн бул иш чыкты, мен кылбайын деп, некен адамдын жүрөгү, жоксо жашоосу түзөлбөйт, качан жүрөгү түз болмоюнча дейт. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Анын жүрөгү туруктуу болбойт, качан анын тили туруктуу болмоюнча. Мындайча айтканда, жүрөк тынч, бейпил болуш үчүн тил дагы түз болуш керек. Мындайча айтканда, жалгандан, башка нерселерден, сөгүнгөн, сагынган нерселерден алыс болуш керек дейт. هذه الاستقامة كيف تأتي للإنسان من خلال تذكره لربه جل وعلا. Бул истикаматты, бул түздүктү, жоксо туруктуулукту каяктан табабыз дейт. Алла Тааланы дайыма зикир кылуудан, эстөөдөн табабыз дейт. إذا سؤال لنا جميعا الآن: هل هذه الاستقامة بيدك من خلال إرادتك أم من خلال توفيق الله لك؟ Андай болсо, ушул күнгө чейин кылган жакшылыктарыбыз, ушул кылган отурганыбыз дейт. Бул биздин каалообуздун негизинде экен же Алла Таала бизге берген тавфиктин негизинде экен дейт. Тавфик деген сөз бизде чалдар, аксакалдар дуаларда көп колдонот. Карыларга нур иман, топук бер, тавфик бер дейт. Тавфик бизде топук болгон. Бул топук деген сөз Алла Тааланын каалоосу менен кулдун каалоосунун төп келишин тавфик деп коет арабчада. Мындайча айтканда, биздин бул жака келишибиз бир каалоо эле. Ушул жака келишибизди Алла Таалада каалаганы үчүн өзүн зикир кылып, Алла Тааланы эстешибизди каалаганы бардыгын экен, бул тавфик деп аталат экен. Ошондо биздин бул жака келишибиз өзүбүздүн каалообуздан бекен, кыйынлыгыбыздан бекен же Алла Тааланын берген тавфикынан бекен дейт. نحن بعد كل صلاة بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة تقول أستغفر الله. صحيح؟ لماذا تقول أستغفر الله مع أنك عبدت الله ما أذنبت ما عصيت؟ لأنك في الحقيقة أولا ما قدرت الله قدره، ثانيا لا تعلم هذه الصلاة هل هي مقبولة عند الله أم لا، ثالثا هل أنت أديتها على الوجه الذي أراده الله أم على الوجه الذي أردته أنت، فأنت تستغفر الله من كل تقصير حدث في هذه الصلاة. Biz 5 vakt namaz okup bitkenden keyin namaz бүтөр менен астагфирулла, астагфирулла деп 3 жолу 7 жолга айтабыз. Неге? Бу намазыбыз күнөө эле. Астагфирулла деген сөздүн мааниси бул Аллахым менин күнөөлөрүм кечир деген эле. Бирок не дейт? Бул жерде биринчиден биз ал намазды Алла Таала каалагандай окуй алдыкпы, окуй албадыкпы? Кемчилдик болушу мүмкүн. Ошол учурда ошол намаз Алла Тааланын астында кабыл болдубу, болбодубу деген Алла Таалага болгон жана ибадаттарыбыздын бир жетишсиз сезгендиги үчүн биз ошону айтабыз дейт. Динул ислами дину юсрин ва самаха. Ислам дини бул не деген? Жеңилдиктин
жана кечиримдүүлүктүн дини дейт. إذا نظرنا إلى الصلوات تجدها كلها لا تأخذ منك ساعة من 24 ساعة. 5 убакыт намаздын баарын дараттарын кошуп караганда дейт 24 сааттын ичинен 1 саатты алат дейт. لكن أنت قمت بالفعل، هل هذا الفعل أعطى الثمرة أم لا؟ جاء بالنتيجة أم لا؟ Эгер сиз ушул 5 убакыт намазды окуп жүргөн болсоңуз дейт, ушул 5 убакыт намазды окууңуз менен дейт, жашооңузга ошол намаз мөмөсүн алып келип атабы дейт. هذه النتيجة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Bunun birinci түшүмү мөмөсү дейт. Kur'an'da in aqimus salata li zikri, meni zikir kılış için namaz okuula, inna salata tenha anil fahşai vel munkar, çındığında namaz jaman ters işlerden tıyat deydi. Mındaç aytkanda namaz okuyan adam uşul jaman işlerden tıyılsın deydi. Meçitte namazını okup çıkıp belen bardın kılbasın degen söz. Namaz okudun bu tıyıl degen söz gelip çıkıp yerden. إذن أنا عندي أمرين الآن. الأمر الأول أنا أذكر الله تعالى وقلبي غافل في بعض الأوقات، يعني لساني فقط يقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله، لكن القلب غير موجود، القلب في مكان آخر. ماذا أفعل؟ لا أذكر، لا استمر على هذا الذكر، عسى الله تعالى أن يرى منك الإخلاص فيجعل هذا الذكر يتحرك إلى أن يصل إلى القلب فيعشق القلب ذكر الله عز وجل. Çındığında özü zikir жүрөктөн башталып тилден чыгыш керек дейт. Бирок кээ бир учурларда ушунда суроолор болушу мүмкүн дейт. Кээде тилибиз эле кыймылдап жүрөгүбүз башка жакта же капилетте болуп калышы мүмкүн дейт. Ошол учурда мен эмне кылышым керек? Зикир таштап коюшум керек дейт. Жок дейт. Сен уланта беришибиз керек, биз уланта беришибиз керек. Ошол зикирдин уланушу менен биздеги ыхластын негизинде Алла Таала тилибиз аркылуу экен жүрөгүбүздү дагы ойготушу мүмкүн. الأمر الثاني أنا أصلي، لكن بعد أن أصلي أنا أذنب، ماذا أفعل؟ الصلاة الآن ما جاءت بالثمرة، أترك الصلاة؟ لا، ابق في صلاتك واستمر عليها، عسى الله تعالى أن يرى منك الخير والإخلاص فيطهرك من هذا الذنب لأن القلوب بيد الله عز وجل. Ошондой эле башка суроо болушу мүмкүн дейт. Мен намаз окуп жүрөм, ошон учурда жанында кээ бирки күнөөлөр да кылып коюп атам дейт. Ошол учурда намаз мени жамандыктан тыйбай атат, мен намазды ташташым керекпи деген дагы ката түшүнүктөргө барышыбыз мүмкүнбү дейт. Мүмкүн, бирок дейт андай эмес дейт. Туурасы биз намазыбызды уланта беришибиз керек экен. Алла Таала биздин өжөрлүгүбүздү көрүп, ошол нерсеге ынтылганыбызды көрүп, иншалла жамандан алыс болушту бизге жеңил кылат экен, жана жамандан бизди тыйып коет. Бул абал эч кимге берилген эмес, бир момунга берилген дейт. Биринчиси, ага жакшылык жетсе, Алла Тааладан бир жакшылык берилген болсо, ал шүгүр кылат дейт. Экинчи бөлүгү дейт, не дейт? Ага бир кыйынчылык келген болсо, ал сабыр кылат, ал дагы сооп болот дейт. فإذا أصاب الإنسان بلاء في بدنه أو في أهله أو في ماله ميزان الحسنات لا يتوقف أبدا، وإنما يثقل حتى تصل إلى درجة الصابرين الذين قال الله عز وجل فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى قالوا إنا لله؟ قالوا إنا لله يعني نحن ملك لله عز وجل، يتصرف فينا كما يشاء، لا كما نشاء نحن. كما نشاء نحن نريد دائما أن نكون بأفضل حال، لكن من أخبرك أن حالك الطيب أن تكون في الصحة، من أخبرك أن حالك الطيب أن تكون غنيا، ربما كان الغنى سببا في طغيانك وفي إفسادك في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض.
ولنبلونكم. Экинчи бөлүгү дейт, сабыр кылуу бул инсандын жалпы денесине, үй-бүлөсүнө бир оору сыркоо, бир кыйынчылыктар келип аткан болсо, бул нерселерге сабыр кылган болсо, сооп таразасына, жакшылыктарына некен сооптор жазыла берет дейт. Бизде жалпы ислам алымдарынын принцибинде ислам дининдеги ибадаттар экиге бөлүнөт. Позитив, негатив болуп бөлүнөт. Мындайча айтканда, биз окуп аткан намазыбыз, туткан орозобуз, берген садакабыз булар позитив болот. Оң ибадаттар болот. Ошол учурда кээ бирки күнөөлөрдөн, Алла Таала тыйган, арам кылган нерселерден тыйылуу сабыр керек болот буга. Ошолордон тыйылууга дагы намаз окуганда, орозо тутканда канча сооп алсак, ошончо сооп берилет. Ошон үчүн шариятта сабыр деген сөздө 3 чоң нерсе чыгат. Биринчиси Алла Тааланын тагдырына, туурусу тагдырда жазылган нерсеге, кыйынчылыктарга сабыр кылуу. Экинчиси күнөөлөргө каршы сабыр кылуу. Үчүнчүсү сабыр кана кас маселеси, сабыр. صبر على المعصية وصبر على الطاعة وصبر على البلاء. Мен алышып мындай. Биринчиси сабыр, ибадатты улантууга сабыр кылуу. Шариятта сабыр деген сөздө ошол 3 нерсе. Биринчи, ибадатты улантууда сабыр кылыш керек. Экинчиси күнөөлөрдөн качууда сабыр кылыш керек. Күнөөдөн качууга сабыр керек. Оңой менен күнөөдөн кетип калыш кыйын. Үчүнчүсү Алла Таала жазган тагдырдагы сыноолорго, кыйынчылыктарга сабыр кылыш керек. Шариятта сабыр дегенде ушул 3 нерсе чыгат.